a dwi'n myfyrio lefel 3 y cyfryngau rhyngweithiol yn Coleg Sir Benfro. Mae'r cwrs yn cynnwys nifer o wahanol elfennau fel animeiddio, ffotograffiaeth, ffilmio, modelu 3D a creu app. Un o'r pethau gathon ni'n neud oedd gweithio gyda cwmnïau lleol a creu logo ar gyfer y cwmni nhw. O'n i'n digon lwcus ag eisiau cwmni Cymraeg Cegin Bella. Oedd hwn yn meddwl o'n i'n gallu gwneud cyflwyno a cyfarfodydd trwy'r gyfrol Cymraeg. Mae'r iaith Cymraeg wedi bod yn help mawr yn symud i dod i helpu y plant yn y dosbarth gyda cyfieithu ar gyfer elfennau o'r cwrs lle oedd angen i ni allu gwybod y Cymraeg. Nes i hefyd helpu golygu ffeiliau sain ar gyfer gwefan yr NHS. Fe nath y cwrs cael siawns i cymryd rhan mewn un o'r cystadlaethau yn yr Urdd, lle oedd angen i ni creu app yn helpu dysgwyr Cymraeg trwy'r gyfrwng. A o'n i digwydd fod dydd ben yn cael Gwobr Coleg o dal. Nes i hefyd helpu mas yn noswaith Gwobrau Shwmae sy'n Benfro blwyddyn diwetha, lle o'n i'n helpu croeso i pob un a arwain o lawr at theatr. Hi, I'm Phil Ratcliffe from Gwobr Coleg. I oversee a course here in interactive media and would like to nominate one of our students, Sioned Harries, for her Welsh contributions. Some of the things that Sioned has done whilst being on the course is overseen a logo for one of the companies here in Pembrokeshire, but overseen it in the medium of Welsh. Not only that, Sioned won first place designing an ear app for the National Eisteddfod. Other things Sioned has done for us is she's helped her students in her class where they've had Welsh learning needs, and she's been able to oversee and correct and make sure everything is in the right formula. Another thing Sioned has done for us is she's overseen the Welsh editing for a number of NHS projects. So that's also been something which up until now we hadn't been able to offer. Here at Gwobr Coleg we also have the Shwmae event every year, and Sioned got actively involved in that, helping and promoting the Shwmae event. Why we would be putting Sioned forward is just overall her contribution to learning here at the college in the medium of Welsh has been superb. She's supported us as tutors and she supported her own classmates using the language of Welsh. Dwi'n falch iawn o'r cyfleoedd dwi wedi cael trwy'r cwrs i defnyddio'r iaith Gymraeg fel y gweithio gyda'r NHS a helpu'r plant helpu'r pobl yn dosbarth fi gyda'r gyfieithu a popeth fel a cymryd rhan mewn yn Urdd.